Nun tramo do camiño inglés ao paso polo concello de Ordes, na provincia da Coruña, uns pelegríns atopáronse esta mañán de súpeto cun elefante. Así, tal como están oindo, un auténtico exemplar de elefante asiático. Para a sorpresa dos camiñantes, o animal apareceu no camiño entre a maleza e cruzou diante deles a antiga vía do tren que atravesa a parroquia, seguindo o sendeiro marcado polas sinais do camiño e continuando dirección a Compostela. Un deles, Sven Jorgensen, natural de Oslo e de vacacións na nosa terra para facer o camiño a Compostela, tivo o sangue frío e os reflexos suficientes para sacar o seu móvil rapidamente e facer esta instantánea do animal. Oh yes, well, I was walking the Camino and suddenly I saw something moving in the woods, like, what the fuck, I think, what's going on there? I thought maybe some kind of animal, like cow or whatever, but then I distinguished like it was something strange, like too big to be a cow, so I went there and I suddenly saw it like amazing elephant, huge, like massive. I couldn't believe it, like what's going on here? So I tried to chase it and I followed him and to the railways and I could take a picture of it, like it was just crossing the railways. It's just amazing. Like you can see an elephant, like for real, like I don't know what's going on, but it's just impressive. It was amazing. And here there are the footprints. You can see the footprints of the elephant. It's very fast, and I think he will soon be in Santiago if he goes on. Regula Fisher e Martin Miller, naturais de Zurich, que se atopaban naquel intre moi preto do mesmo lugar, afirman tamén ter visto o animal e relátannos detalladamente o seu inesperado encontro. Is da aus dem Gebusch rausgekommen. Ein richtig mega großer Elefant, echter Elefant. Ich habe gedacht zuerst als eine Stier, oder? Irgendeine Kuh oder Stier, aber als ich Elefant gesehen habe, ich konnte mir nicht glauben. Es war ein echter Elefant, groß. Und ich habe das bis jetzt nur in einem Zirkus gesehen oder in so, aber in freier Natur. Aus dem Zirkus ausgebrochen und man will Dings anbieten. Os axentes rurais sospeitan que o animal puidera escapar de algún circo que estivese ultimamente a actuar pola comarca, pois nun principio descártase o abandono deste tipo de animais. Polo momento non se ten constancia de ningunha denuncia pola súa perda e estáse a investigar a posible procedencia do mesmo. A zona foi declarada en alerta pola posible nova aparición do animal e o perigo que este pode causar á poboación local. Por outra banda, só no último mes, os axentes capturaron tamén unha pitón real nun ático de Vilaboa, na Coruña, un dragón barbudo nas rúas de Vigo e un exemplar de varano da sabana, unha especie de reptil da África Central nun monte próximo a Redondela, Pontevedra, pero nunca se tiveran que enfrentar a un caso como este. As autoridades aconsellan non sair das súas casas á poboación local para evitar posibles encontros co animal e recomendan manter preso ao gando dentro das súas cortes. Polo momento, esta é toda a información ca que contamos. Só dicirlles que esteñan moi atentos a futuras informacións, pois polo que parece un elefante anda solto e vai camiño a Compostela.